Edine, dobrodošao sa Dane Hrvatskog čartera. I htio bih samo, evo, ako te mogu pitat, reci mi čim se baviš ti, tvoja firma, od kud ste došli i s kojim razlogom, s kojom namjerom na Dane Hrvatskog čartera? Također, pozdrav tebi Tino. Firma Yachten Meltel, znači ime mi je Edin Hadžić, firma Yachten Meltel, Njemačka, koja se bavi prodajom Bavarija jedilica za južno njemačko, austrijsko i hrvatsko tržište. Pošto je Bavarija jedilice najveći proizvođač jedilica, odnosno konzumenti jedilica proizvoda, znači firme Bavarija su čarter firme, tako nam je s te strane bilo zanimljivo naravno doći drugi put, kao prošle godine, predstaviti Bavarija jedilica čarter kompanijama koji su naši najveći kupci. Šta si, ne znam, jesi imao nekakva očekivanja od sajma i da li se to ostvarilo? Kakav je na kraju bio rezultat sad kad je sve gotovo? Prošle godine nismo imali nikakve očekivanja, u tom smislu sve novo bilo, međutim nadišlo je da smo imali neke očekivanja, nadišlo očekivanja u razgovoru sa svim čarter firmama, sa prijateljima koje poznajemo tu godine, sa sajmova gdje smo se sretali prije, svi su bili izuzetno jako zadovoljni, tako da smo ove godine došli sa nekim očekivanjem, znači sresti opet isto naše stare kupce, dobiti nove kupce što smo na kraju i uspjeli. Reci mi, jesu čarteri sad recimo baš na sajmu, jesu otvoreni za razgovore o nabavi brodova i slično? Naravno, mada je sad ciklus nabave brodova je gotov, o brodovima se razgovara, konkretno prodaja, znači ide u 8. mjesecu, konkretizira se, nabavlja se do 11. već bi mogli dobiti brodove da bi došli za sljedeću sezonu. Ovo su znači sve razgovori, predrazgovori, predstavljaju se novi modeli da znaju što će dolaziti, određeni rabati, u određenim periodima znaju znači što mogu dobiti, koliko mogu dobiti rabata za svoje brodove, što dolazi novo, koja oprema i tako dalje. Tako da su ovo predrazgovori koji vode na kraju realizaciji prodaje samog broda. Da, znači u principu nema direktne ostvarene prodaje na samom sajmu. Ne. Ali se reflektira dugoročno za sljedeću sezonu. Definitivno. Što se tiče samog sajma i organizacije, nakon 3 dana možeš mi reći možda ima nekih tu tamo propusta ili... Propusta definitivno ne. Sve na nivou. Prošle godine je već bilo, iako je uvijek se kao gleda prvi mač se bače vodi, prošla godina je već bila izuzetna što se tiče toga samog organizacionog dijela, tako da je ova godina isto tako upratila to i nastavila jednostavno prošlogodišnji niz. Edine, puno ti hvala što si došao i hvala na vremenu za intervju i valjda vidimo se do godine. Naravno, uvijek. Ajde, hvala.